tara kan lo lo ma che o khongai in subscribe button le icon bell kha min lo click sak ve ula kan lom hle ang WhatsApp number 9612 608 775 pa biak thereng kan ni e ole tun rum chu I video YouTube mi lo re-upload ven an omem ti kha a en dang kan jiro wanga Chrome mang le la YouTube pa kan lu tanga dot pathuma desktop site yo nanga hey channel hi KTP lampangan ya kan enkol saka ka subscriber te kha chuan in khong in lo subscribe ve tu o an ni tingang rong bol na ani ya hla nal tak tak te sarmon te oma chuanin YouTube sadewa ilu tanga I left side a hianin hei copyright sign om hi circle chunga si a hin ilu tanga copyright a hian Amets puyom lova an la upload sak lo ngor o hello upload to the hi channel hi T Henry nurse te khama ti te KTP score tui ti te ro sa ya hei lo mi zo hi a thalo thin a mai somnga hi kan ti chin nge mi video lo upload fa rong thun hi Achalova I match lata soon remove our request hey du chuan in copyright hi chinang lo I-select nga i-video lo upload to te hi copyright devatem no ni request removal remove to rin ta hianin affected party te myself name of copyright owner hei hi copyright owner ming akhani anga chini phone number primary email chuanin secondary email in ipan ida khatanga chuanin ta hianin relationship to copyrighted content require in relationship dan ka chu creator content creator ni maya country hi select anga country hi hi select anga country 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 hi select anga count
India ani le maya chuanin state of province a hianin street address a hianin inveng khani maya street address ka chu electriveng ting chi tamo city a kha chuan require chawa aizol nge in ni enge khami a kha in district po ada khat thei tho o state or province query state a hianin Mizoram zip code a hianin a require chu heta city a ida a hi zip code a hianin 796001 aizol chu nianga lungne chu 796 701 ni ta ka kha ida khat avekanga chuanin tuna hianin ka vat ti don lo vachan chu ka video ni lo ken ko hmuringa dona removal timing hi ei ion chuanin ni sari chung chan si pe ne amara chu ni sari arala a remove du lo chuanin an take down anga ti chuanin ente poi an take down anga ti chuanin copyright strike kan nei ngalanga chen signature a hianin an require la a signature a chuanin ihing pum ngani le maya legal name tur o legal name kan ti chuanin government ID a kan hming kan da danang chi kha ni anga tu chi fill up zo vek hnuwa standard this removal can lead copyright strike process video removal after validating the request hi itik tel chuanin an take down halang an mani video ka copyright strike kan nei halanga removal ai dang hi chu da khata ngai lo thung ta chuanin a topa in fill up zo vek huna in submitang amer che hi khongai takin ni sorry nesina katik to khamo standard thi tiloin schedule jok hi ni sorry hi ti ram ru ni sorry tal chan sing pek a thave ngai a chan chu worker strike nei po ya guideline community guideline strike te copyright strike ang chi te amaro chu remove tu ra inti and remove du lo ni chuanin ke chu ka sual thiama standard request removal now hianin ti mak mai tur submit ani click anga ti chuan an take down ha makanga strike ane nga lo na ni o ka kha tun tuma kan zirlai chuni le te sa ilo view a ka lo ma lo subscribe ve ula hemi channel ka siam saka hi ka enkol sakale ke ma channel po hi lo subscribe ve ta ula ngen ngol taka please subscribe ti ve ka thiam ve lo ke hi ka dana dang do la ka chuan chuanin khonga in lo subscribe ve don ne ole ni man dum zan mutui mang thau